Jadi ya tiap papalet tu mak kega saya gunana. Papa do ko warkope, engka tu pangaka-ngakawe pelah. Makoy itu tugasku ya. Gitu. Iya kong kaparotes kagak kita na. Lo numbuk cak ina rumah mempudan kada. Tanah ini ya roh aja nenek mun tanah. Mak itu. Jadi ya kong kata tulis sapa dalele pak tapudain kada iko sapa. Pada tapi dia toga kok di. Pak maka je gak tahu pak napi talunga sama guru agama apa dalil mana na sapa napa salah mana ngi jamai maka dia tu tau panritana bid'ah mana wah tau ilaknat mana magai mamiraja mamaulu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal busyra wa ja'ala israhu min makkah muqaddasi fi lailata wahidatin ayatal kubra. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Yang saya hormati dan saya muliakan Alina Tumulabita Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Talulimpoe. Yang saya hormati dan saya muliakan sahabat Ketua MWCNU Kecamatan Talulimpoe beserta seluruh sahabat-sahabat dari Nahdlatul Ulama. Yang saya hormati dan saya muliakan Ibu Ketua Patayat NU Kabupaten Sidenden Rapang. Yang saya hormati dan saya muliakan para tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama, seluruh tamu undangan dan pejabat pemerintah yang sempat hadir, ibu-ibu majelis taklim tanpa terkecuali dan seluruh hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Situnganna ia ulangi tamani ulas Sa'ban. Kita mengadakan acara yang itu peringatan. Jadi pekui carem maki buasi di kegiatan nawadding mencaji si dilaleng itempu untuk mengerangi si di peristiwa. Ia angkaina alami alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan peristiwa ini hanya terjadi sekali dan tidak akan pernah berulang. Aga tujuanna ia ko angka agaga yeunro itu lima ringerang berarti angka hikmah kutilalan na kandung. Nah, iya na melo icapai hilalan na yawanewe melo ki mala dua telu hikmah. Ya pipa bicara hakiki meloki sapa dua telu baraka. Ya wadinge angka yala boko tamawari imma gina mancaji mappadece pangkaukang. Imma gina angka mancaji mappatamba tepak.
rilalanna atu tunggal dinota na waddim madeceng ampewe madece pangkaukange na suku pakasiwenge na wadding angka salama rilalanna atu tunggal dinota makoto parupai mamatu assalamakange riwano akhirat mati insyaallah. Jadi yawan niwe rogi ki itu na rekorewa ki na degaga talolongan tania pacara may bawa rogi namui di rogi to iya naturungi nak pusa mak bicara kodega talolongan man rasa ki. Jadi sedapat mungkin angka baraka wa di talolongan. Sitonganna iya ko ibuka ikita sejarah Nabi purena palala puang Allah Ta'ala di malam hari angka teluh. Nomor sidi Nabi Musa, nomor 2 Nabi Harun, nomor 3 Nabi Lut alaihi salam, 4 Rasulullah. Tapi iero Nabi Musa, si bawa Nabi Harun, si bawa Nabi Lut hanya diisrakan ipalalam penimi dengan jarak kurang lebih 400 km denaganna si polowan ninolah. Itu meninggalkan kaumnya dan Nabi Lut, sedangkan Nabi Musa berangkat untuk berdakwah ke Firaun. Dan cinampak minola lalangnya, tapi dia berjalan. Dia naroi pa Isra. Nah sebab ia sangi Isra perjalanan malam. Kemudian Nabi ya purai ipa Mi'raj, ipendre okolangi dua. Nomor sidi Nabi Isa alaihi salam. Ia langsung yakkan menre loko langit kedua. Jadi itu ampai Nabi Isa latu ia sewe engkau mau piuk langit kedua. Nanti di akhir zaman akan turun. Engkau ko hadisa yansilu Isa bin Maryam min manaratil bayda. Akan turun Nabi Isa fi yaumil Jum'ah. Jadi as-sujuma naipano Nabi Musa dan diturunkan melalui manaratul bayda. Bahkan ada riwayat mengatakan masih basah rambutnya dan akan sholat Jumat bersama dengan Imam Mahdi. Itu di akhir zaman. Makanya ia Nabi Isa langsung yakkamen rek kolangi nasaba isalama kanyo kupong Allah Ta'ala. Ia ro Nabi ta selain Isra juga Mi'raj. Ento. Jadi selain ipalalam pani ipendre timen rek langi na iya ro Nabi ta sitonganna wattunna yalok ko Makkah dena terulo Masjidil Aqsa. Sebab itu kok ya subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Memang starna okwi Masjidil Haram dan pacapuran okwi Masjidil Aqsa. Perjalanan Isra nah tapi Mi'rajnya naik. Makanya Nabi ta boleh Makkah bawa lo Madinah. Okwi Madinah suruh mas sempajak don rakang. Selesai mas sempajak Nabi ta makutana hai Jibril onrongaga ye. Maka dia malaikat Jibril, inilah Madinah. Di sini kala engkau akan berhijrah. Dan onrona Nabi tamas sampaja watiro, disitulah dibangun Masjid Nabawi. Melanjutkan perjalanan, didampingi ke malaikat Jibril, lai bawai loko Gunung Sinai, Bukit Tursina. Isuruh mas sampaja don rakang. Selesai mas sampaja Nabi ta makutano ke malaikat Jibril, onrongage Jibril. Maka de malaikat Jibril, disinilah Nabi Musa bicara langsung si bapong Allah Ta'ala dan di sini dia menerima wahyu. Wa kallamallahu Musa taklima. Setelah selesai dipatarno si Nabi ta 10 kilometer bagian selatan Masjidil Aqsa angka onrongo kuriasap Baitul Lahmi onronna Nabi sajaji ibawi Nabi ta lokoro napa isuro mas sampaja don rakang selesai Nabi ta mas sampaja makutana onrongage Jibril maka malaikat Jibril di sinilah Isa bin Maryam lahir. Selesai menyukuro napai bawa lo ke Masjidil Aqsa langsung memimpin salat Nabi ta mancaji imam makmunna 20 panabi dan rasul cidi batau tuh Nabi Isa bawang ya sesai tau mate manang maga kong kai mapak tau mate makmunna nule denonro iya to na mancaji isyarat maka dia tu Nabi ta imamnya para nabi. Nasaba alena mancaji imam menjadi makmum itu para nabi dan rasul.
Iya namanya caji dasar. Setelah itu baru Nabi diangkat diantar ke langit. Iya namanya caji istilahnya pembahasan di kalangan ulama maka dah iya ro sitongan na sampajange tania pakasi baru jadi aja tak kada boleh mani mameraja nabi tanapang kesampajang tidak nah sebab mas sampajame mani nabi tanapa joka ipalalangi nabi lepati mas sampajang sebelum mi'raj nabi pun sudah sholat. Kemudian sininna Nabi itu angka mana sampajana Nabi Zakaria mas sampajang ukulalana mihrab wa huwa qaimun yusolli fil mihrab itattongi mas sampajang Nabi Zakaria di lalana mihrabna Maryam mas sampajang Nabi Isa mas sampajang saya diutus oleh Allah untuk matumali lorindoku maparentangi sampajangi si bawa sakka jadi Nabi Isa mas sampajang, Nabi Ibrahim mas sampajang. Jadi dia itu gaga Nabi dia na sampajang. Angka mana sampajanna? Nanya Nabi takang imun ribi. Berarti itu sampajangnya angka memang ni semenjak angka yasan Nabi. Jadi aja tak ada Nabi taman apa kesampajak deh. Mai tanah Nabi Adamu pa mas sampajang. Iya na tumatu nang pembahasan maka dah iya ro sampajak subuh sampajana Nabi Adam. Sampajan loroe sampajana Nabi Ibrahim, sampajan ngasarae sampajana Nabi Yunus, sampajan mangaribe sampajana Nabi Isa, sampajan Isa sampajana Nabi Musa. Ia naronang ke pembahasan dalam kitab Mabadi Azazi, narampe tau pandrite maka dia nah Jadi itu penjelasan atau pandrite matu piu bahas ya roh. Mudah-mudahan kurangi 10 menit petik serah tapi ngerangi muka aku kan isi jam apa si jam macarama aja nani paliwangi si jam namu ya ro mapat di ulu toki matu pemetala dai jadi iya ro nabita saya tidak bahas sebelumnya langsung diangkat ke langit pertama si runtuk Nabi Adam jadi itu pangonron nalangi pamulangnya Nabi Adam Menre ilok langit kedua si runtui Nabi Isa si bawa si runtutui si bawa Nabi Yahya. Menre langit ketiga si runtu Nabi Idris. Langit keempat si runtu Nabi Yusuf. Menre mataru Nabi langit kelima si runtui Nabi Harun. Menre lok langit keenam si runtui Nabi Musa. Naik ke langit ketujuh si runtu Nabi Ibrahim alaihissalam. Materu Nabi telok biasa na langit ketujuh angka ci di alam ukro asanna Baital Ma'mur unronna malaikae matawapa setiap waktu angka Baitullah koro yasenge Baital Ma'mur angka Ka'bah koro persis dengan Ka'bah yang ada di bumi dan disitulah malaikat tawaf. Iya na tunakna malaikat Jibril Muhammad ataruno menre gangka ma iya jadi itu batasan na malaikat deno kolangi iya se na langi anonroi dasanna Baital Ma'mur okoni romon rosinin na malaikat matawapa beribadah kepada Allah tapi tungka langi angka mana malaikatna iya mitunano okolino na reko tugas itu ampai malaikat engka tugaskan melalui sulokolino iya koe subui noi iya melo jaga kosoi iya to sinareko asarai noi melo jaga kawanibi pura pi masampajang asara enendre iya tu malaikat jaga asoy jadi dua pergantian itu makanya tu sampai subuh disaksikan para malaikat maka namagi nengkah nadega sampaja dia saksikan ni malaikat nasaba iya subuh dua kelompok malaikat katamu malaikat penjaga malam masih ada, malaikat penjaga siang sudah turun. Kata mula di waktu subuh. Ina tunah kada Nabi siapa yang bersedekah di waktu subuh, maka ada dua kelompok malaikat yang mendoakan. Nah, sabak sirun tu ina tu ampai ya sei pahalana sedekah subuh, nanya pas sedekah loroe. Ye kong katau masumba ko subuh de tu napa ada barakana na reko tangga sopina sumbang. Magai nasabak dua kelompok malaikat milodongengi makanya kaya sedekah subuh aga barakana Imamun Nawawi ad-Dimashqi
menyampaikan siapa yang bersedekah subuh selama 40 subuh tidak terputus, maka dia bisa gunakan untuk berdoa kepada Allah, karena itu bisa tembus doanya sampai ke arsy. Nah, maka itu ampai tau pandrita na Pak Guru ki untuk sedekah subuh. Kemudian sholat asar masalah. Nah sebab angka hadis na Nabi terampai pula ku Ibnu Abbas, maka dah nareko angka tau dena jamai sampai jangan serak na dengan sengaja, maka sinin na decen nama pamulai ele letuk mengaribi tak de mana. Jadi masalah tu ya roh, ya ko sampai jaloro deni jama angkamu ya apalan na pasidakai si basi kiri toma dosa to miha. Tapi ia ko sampai jangan serak de ta jamai tak de mana ngiha de cenge ma pamulai to moto letuk tamu mengaribi. Nah sebab memang ternyata ya dua salat dijaga oleh dua kelompok malaikat. Nah maka itu jadi aja tercapai nah. Ya to na tu dua sampaja madari maraji-raji na jama tahu ya. Ia ko sampai jangan serak, ia ko pak galung nasang bay manyaman to mak jama pak lemah nih. Ya ko pak kantoro nasa tomatako. So na rebo pole kantoro ya tapi sampai jas subuh itu tau matapak patu napa wedding na pigau tong itu sampai jas subuh. Jadi tau makanja patepak na tu napa mas sampai jas subuh, makanya maka de guru ta Profesor Dr. Hamka. Ya ko meko mi tasallang ya ko malepa itawe. Kamana ko tu sallang si pulung. Na mode na puasan katollah. Tapi ya ko mi tatau matapa ya ko subuh. Makiro. No? Yang kakama kalau lo mema baine lo no masigi mas sampaja subuh mutiro-tiro makadang kagana dar lo mas sampaja subuh. Itu itu. Iya miko acara dandu nangkai makotom itu. Kemudian iya rona bita ipodannya ko malaikat Jibril ataruna Muhammad, saya tidak bisa mendampingi sampai ketemu dengan Allah. Gangka ma iya kapau muli wangion ronge hancur ka. Ina tu apa makade manja paroko kita berasanjina maka dalam risalahnya dalam kitab Rasanji itu anta nurun fauka nurin. Engkau Muhammad cahaya di atas cahaya. Nah sebab malaikat Jibril cahaya tapi dia nulet tembus si meloi mulawi. Sehingga engkau lebih tinggi daripada dia. Nanti nak ada anta nurun fauka nurin. Menre nabi takenri loh. Angka alam ya se'na sidratil muntaha ya se'na baital ma'mur asanna sidratil muntaha. Tapi deno corona bita engkau pa ya se'na satu langkah lagi. Maka dari witai cara mana serekna soborutta Profesor Dr. Syekh Jum'ah, beliau mengatakan sidratil muntaha di atasnya itu ada alam namanya alam pena. Ya kini alam memori. Jadi sininna peristiwa melo kejadian ngokolino engka mana ngokoro. Sampai ke amak lino engka mana ngokoro. Jadi ya ko angka tahu ipatembus pakitanna sampai bisa melihat tempat itu, maka dia akan mengetahui sesuatu yang jauh sebelum terjadi. Ini tulis sengna kada nabi tak desa ka ilulungan lino lawite capana maka umak kumatu capana. Makanya Nabi informasikan karena dia sudah melihat sampai akhir. Jadi angkat tahu pandrita yang bisa tembus dibukakan tabir oleh Allah. Tapi dia ini pendek, cuma dibukakan tabir, kemudian diberikan rahasia. Akan diberitahukan rahasia-rahasia langit. Nah, makiro magai nasabak mega sampaja sunnahna. Yaitu tahu mega sampaja sunnahna maka dari Allah Ta'ala lima kunala lima. Matanna pandangannya adalah pandanganku. Makanya ya ko pakitanna pong Allah Ta'ala nala pakita betungan dia bisa melihat sesuatu yang Allah simpan dan rahasiakan untuk yang lain. Makir. Jadi itu sitongan rahasia. Makanya itu sampaja sunnah Pak Bu penting. Ya roto pandrita tadi mega sampaja sunnah nah. Iupu ini biasa minimalis nih.
Dua yolona subuh, dua yolona loro, dua monrina loro, dua yolona sara, dua monrina magharibi, dua monrina isya. Minimalis. Tak dua. Kemudian alam pena itu maka di guru takalisiden reng almarhum ia neriasang alam istawa. Ia riasangnya alam istawa okoni roma beresalan nabi talori pong Allah taala. Ia natu napoadai makada at-tahiyyatul mubarakatu sholawatu thayyibatu lillah. Maka dari pong Allah taala ro assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi Nabi ta yaitu pawi at-tahiyyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Ia naro ada na pau Nabi ta siulon na pong Allah taala. Siulon langsung. Makanya Nabi itu mengatakan kalau di hari kemudian orang beriman akan melihat wajah Allah seperti bulan purnama. Makanya agana sepong Allah taala assalamu alayka upassalama nu Muhammad ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh umasaitono agana sa nabita assalamu alaina tapassalama kapun wa ala ibadillahi solihin nania atamu i angkai soleh nalai decing napaciuki nabita iya kene iya pak nakrana pong Allah taala salama anu sabara ni mondri dia nabi ngerangi ya usalama na urusu to ne urusamu iku mondri tapi nabi tade karena memang Nabi itu selalu dia mengingat umatnya. Maka ni pong Allah taala assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka Nabi ta assalamu alaina tapassalama kapu wa ala ibadillahi sholih. Si bawa atamu soleh. Yana tu nak kada tau pandrita ia ko mubace tahayyae palai sengirila palange pasti diri peringerange. Jadi at-tahiyyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah lepako. Napa musambung assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh lepako. Napa mbataru assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin lepas itu. Napa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aja tapasi sumpung ya roh. Aja tak ada tahiyatul barakatuh sallallahu alaihi wasallam asyhadu la ilaha illallah. Tapi saya nasabak lengi kalamullah lengi kalamur rasul adanna puang Allah taala adanna nabita aja mu pasidi tapi oko paringerange aja mu palaisan yana tu nakada assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh maka nabita assalamu alaina puang Allah taala nabita ro wa ala maciutoni okoro ibadillahi sholihin. Ina tunasa patareka dua tamasarata lu tamalaisan. Puang Allah taala si bawa nabita kemudian idi atanna angkai matapak tapacu ele takor. Ina tunaka kada ko masahada aku mau jello aga jello. Itu biasa pakotana. Aga na jello tahu. Aga emak jello. Ya tu ampai pak jello emagi nanya. Mana tenendo lima? Iya Pak Jallo satu-satunya memiliki saraf yang tembus ke kalbu jantung Pak Jallo bawah. Yang lain tidak. Makanya iya ko babi yo kilala jantungnya kedototi ya. Iya ko to masyahada nasi sumpung na batul lo kilalange kedoti ya. Sia corak kedono kilalang. Yana tu nakada napakedo tu alena narekosi kadongi apa iya matoko yana tu makada agama jallo iya mbabbi okwe napakedo ya tapi tidak selamanya ini bergerak iya ko tembus si kedo ya iya ko dena tembus dena kedo tu yana tu ampai makada ulama pahakiki deje nanya tu tatong-katongkange tanya iya tu Pak angkat tu tahu na tongkat suruh. Tania. Jadi asyhadu alla ilaha illallah kedo tu ya. Biasa na puta ale nama koe.
ko makan dia tu nasaba na curi la palange ang kekedo ko maka dia tu na salah maka dala palan nauki tapi deni oki maka dala ilaha illallah si kedongi oko ilalange si bawa ye na tu nakada bakukukun na suruga ko patareka tapi aja no bahas mana ngelakor malah sauluki matu yang penting terjamai matu sampai jage matu pi walingi kami nama gampang itu maka dah maka tu peraji de angka maka gampang matu walingi. Kemudian salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, di situ tidak ada kalimat sayyidina yang nama dari pangewangi tahu angka tahu baca kalau saya itu mat salawat utari sayyidina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya kasih Sayyidina. Nasabah Sayyidina itu pakai ada ilori nabita. Jadi ko salawat na malaikat dia Sayyidina maka baik malaikat Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ini ron apa? Malaikat. Pak malaikat ini tu masalah walau ko nabita tanya lena. Malaikat okwe agasana okwe Baitul Ma'mur iya na tu salawati nabita Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jadi ga sayyidina na. Jadi kung kataw masampajan na iya tu nabaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad maka iya tu cocok. Ya kung nabaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dia na salah. Pahamnya? Tidak salah. Pada ko milaw ka we, guru-guru tabiasa mali analogi maka pada ko milaw ka we rino, kada talinga we tak si kaca, tapi mereka nga we si kaca, maka itu sesuai dengan perintah. Tapi ya ko malaki we si kaca, na pamalaki lepa-lepa tapatadangi yawana, maka itu mapaki ada isana. Jadi Allahumma salli ala Muhammad itu melaksanakan perintah. Ya ko Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad mapakai ada hilalana pasurong. Itu bedanya sedikit. Kemudian pura yaro noni nabita iya naro sampaja na tarima ro. Iya naro sampaja betongan na sisa istilahnya gajero na satu pandita makadai si tarimayan ni po ng Allah Ta'ala na tarima ni nabita sampajangero. Natarima ni. Jadi iya ro sampajange ukko ni ro pura natarima ukko mi mati atinna nabitta ipatama. Deno kulunna okke atinna. Jadi ya ko nabitta me masampaja la ya'rifu wala na'rifu de gaga ni sang nasaba si tembus me mati atinna. Ya natuna kada Sayyidina Ali. Iya nabitta ko pura ni kama Bilal. Dena gaga ma ina mawia rupanna nabitta samanna dena natanreki. Naiya ko sebelum nama sampaja nabita makbatena memita ki cawa-cawa cak berunna nabita mapasau kini nawa tapi ya na melo mas sampaja nabita de samanna de na tanraiki onrola da na batu atinna nabita ko melo mas sampaja na sabao ko mati atinna ipatama yana tu ampai biasa makutana sahabat maka da maga ko nabi mas sampaja maga paringerana make nabita ya ko nabi mas sampaja dega ga tau nisangi timon rinna namong kasada dinisangi yo pwede ko to mas sampaja nang katau barasi ngai risaha maka dalani ro barasi kan katau katanya mas sampaja ngiye jadi to tapi yo nak sampaja nabi tanya sampaja na atah matu bekang yer ko nabi makwaro kemudian no inabita ipanonyo ko malaikat ero pak deni dampingi ya jaja takada yero nabita tarima sampajang idampingi ko malaikat ede gangkanyon na Baitul Ma'mur malaikat dena nendre layase jadi jadi dinna mani nabita tu si olopo Allah Ta'ala na tarima sampajang jadi dinna mani ana tarimana nabita rona sampajange iya na romancaji masalah na sabak makuye no isiruntu Nabi Ibrahim tapaya metomi ronakutana Nabi Ibrahim makada Muhammad agamu poleang dena kada aga na podaku pung Allah Ta'ala makadami agamu poleang makadai Nabi sampaja nasa siaga nasa 50 Jadi makotia ruwi tadi Nabi Musa ya mator matu nakutana agamu pulian
Makometiwi takong kataw lo yokka. Long kataw lo Malaysia na rewa tapamakutan aga na pula nasa Milo. Ang kapapa tawo ko mayelo Malaysia lati Malaysia aga na kutan apa Malaysia aga na pula nasa Baje. Taw pole Makkah umrah aga na pula nasa Sujadang. Cere kristal gincung, cila, bilang-bilang, gitu. Pak, iya itu meron aku tanah, anak boleh, dan anak kada, agak muita. Iya meron aku tanah Nabi Ibrahim, agak mumpulnya Muhammad. Oke, Nabi kita sempaja, siaga 50, makin Nabi Ibrahim. Asalang nggak Muhammad, asalang nggak. Oko umakmu suroi Bali bi seleku di lalas sampajana. Dijadikan kada tu tambahan. Dena corona na terima Nabi tambahan na kega kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Iya na tunanya salawat Ibrahimiyah. Namo ade tak baca itu satu sampai jatuh. Namo masahada bami na paki masalawa asani apa yang itu lagi. Tapi magi dibaca salawat na Nabi Ibrahim kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim atau kama sallaita ala Ibrahim. Aleti asalamakan Nabi Ibrahim. Magi ni lodongan Nabi Ibrahim. Nasabang kajancina. Ia kuni lodongan muka umakmu Muhammad. Si tengah apalan na pasidakaku utarongan ngimatu ke surumondri. Jadi itu tahu cek dek malah na pak maiga mo matu. Karena tarongan ngi neneta. Pak itu Nabi Ibrahim neneta. Jadi apa nama nangi. Makometiwita nene be pak yan ang kagaganan rita paningarang apo na kecuali nene seke madarira de nanri na say dewan riya tarobannya puku itu Nabi Ibrahim na paunasan si tengah apalan na pasidakaku tawana matu sebagai syafaat dariku. Kaya rapalana Nabi Ibrahim, apala pasidakan Nabi Ibrahim, dapat nilo ko pong Allah Ta'ala. Puang, talinga kesempatan meka panremanang isinin na atammu, mapamula iya sewe latu kamalino. Mapamula Nabi Ibrahim, Nabi latu kamalino, na panremanang. Jadi gaga tau ko masigi din na sidakay Nabi Ibrahim. Sinin na isa na lino pa, lay sidakay manong. Aja tak ada salah, kapere lay sidakay. Yahudi na sidakay Nabi Ibrahim. Sina na tau mo na sidakay manong. Nalatu ka malino. Ikabul kang ipadongan na to. Pak makaday po ng Allah Ta'ala. Jibril. Tama kong malay kapuro na suruga muling Nabi Ibrahim. Jadi Jibril itu mengambil segenggam kapur di dalam surga. Na panalin Nabi Ibrahim. Makaday po ng Allah Ta'ala. Suroy buang yung kotasi. Nah, itu digugur, ditaburkan di laut. Yan na to mancajipat je. Kapuruk na tu suruga mancaji patje. Yaitu ampai dia tu gaga taulino denan repat je. Pas sidakana Nabi Ibrahim. Yana tu nampai Imamul Ghazali. Ada kitab terjemahnya itu di rumah dalam kitab Hiyalimuddin. Maka ada Imamul Ghazali dalam bab makanan, adab makanan itu. Nani gini gitu manre pasidakana Nabi Ibrahim sebelum nanre anrena maka akan dianugerahkan kecerdasan sebagaimana cerdasnya Nabi Ibrahim. Pak dongan itu itu. Jadi kongka anak-anak tameloki ko macai tasuroi manre pat jecede napa manre. Ya ko pure manre nanre manre pat jecede napa minum macai ya tumatu. Cerdas itu. Karena itu doanya Nabi Ibrahim. Itu ada di kitabnya Imamul Ghazali. Itu caranya supaya macen anak. Peje. Yang kedua, ia ko angkat tau manre peje cek de napa manre nanre tidak akan keracunan makanan. Karena itu yodium asli. Yang ketiga, iya na pokok. Tidak ada laki-laki yang lemah syahwat yang makan garam sedikit sebelum makan dan makan garam setelah makan. Itu Pak Burhan. Itu untuk laki-laki. Yopidi matoy sabar ani. Ini. Jadi itu barakatnya Pak JW. Jadi
inatona tu pas sidakana Nabi Ibrahim. Kata tu pak dongan Nabi Ibrahim nak bereng subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian ditambah kalimat wala haula wala quwata illa billah. Ina tu tanah-tanah ukilalana surga. Ini gini kita umelo dupa tanah-tanah mata tanah ukilalana surga. Karena surga itu gersang. Mutakan gersang ada belum istilahnya angka tu ku surga dia pegatan tanah. Nah nigi baca ya sikiri iya na tu tanah-tanah tau mat tanah-tanah ngukilalan na surga. Ya naro ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tambah itu pandite wala haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyul azim. Nabi tambah itu. Nasabah itu kalimat itu ada di sayapnya malaikat. Nah ya naro. Ya namu ya miro taala sikit ya. Ponco mi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Ini roh. Ya kumakada malam te ustaz saya tak polo-polo ni. Ko siningi subhanallah 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 subhanallah. Salah saya alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Ko waraba ila ilaha illallah la ilaha illa ko kami Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ya ko juma ila haula wala quwata illa billah. Tuli pakwan ni romat teru umakraki malampemu piero idi mani bawah. Sikiri na guru takalisiden retala yang sikiri na guru takalisiden reng. Saya kemarin ketemu dengan Pak Japar Langko. Podangan saya guru biasa ulurang. Pas menre okoto bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Bismillahi majreho mursaina rabbil ghafurur rahim. Napa tudak guru tanapa makra bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tulima bismillah minalatu. No manyokoto gari ni tenako Pak Japar Langko nasan. Akasia gai baca bismillahirrahmanirrahim apa nasa ide ni bilang baca bami. Baraka nabi to ko kita nareko angka tau tu lima bismillah hilalan na alalangan na dena terlambat ya tu komelo ko jokai dena terlambat betongan aku makan macipi wate mace majala langnya bismillah ko mataru mudapi ya tu itu di kata tu kisah na guru tamali belawa ini langsung tau mantara ini otona nolah. Maka dia guru tamali sikirina bismillah na men na surumana ngi menre okoto ya pak lalangnya korokola kautara biasa pole palabuhange si jappa si tanga yola na paidapi o korola pai si jappa si tanga na mero tatong katong si sanna melo rewa guru ta menyantara maka de guru tamali enre mana no menre mana ni tawe napa menre guru tamali mak bismillah maka dia rasa period tu denang kana lantang tu nalatu palabuhannya denang kana lantang lari malam pumi tu denang kana lupa maka dan kasal lupa ya nasa wakatan ni batu manistirna letu sisan nasa torewa magocani ha apa dia ni ke guru ta jadi itu guru tamali belawa itu guru takimali itu wali Allah yang diberikan karamah oleh Allah. Itu. Jadi tutupan rita mako tu Pak Bu. Tapi aja nanya rui lalung. Amal kangi mata rusi kiri insyaallah. Namo salawat mi, namo istighfar mi, ampati kata pananungang. Apa ia memati tu bismillah Pak angka meto ibace akapi itu selama 40 hari wa dipake min laudong. Ya kungka aga-aga cialaku ciatarala bola ibalu mi balu na ciatarala dara ibalu na ciatarala bacangi bismillah kasiaga 760 na rua ka 760 na rua selama 40 hari tarala yaitu nong kana dara cialaku yaitu tu tasuruh baca tajanda ciatarala itu ya roh bismillah nih kemudian patarui no inabita yaro Nabi Ibrahim maturu no inabita loko langit keenam siruntuk Nabi Musa mi makutana maka da agamu pole Muhammad maka Nabi tasampaja nasa siaga nasa 50 maka Nabi Musa jolo Muhammad yaro ya ummaku mawatang malampe umurukna na mawatang
Iya ku umakku isuruh jame tu 50 silak dak. Apalagi ku umakmu. Dia nama lampi umur dah. Apa iya tu umak-umak dioloi marajami mati tahun nah. Apa iya Nabi Adam 10 5 hasta. Berarti pada tanre na telistiri ya. Iya, pada telistiri tropona. Pedek lau itu tahu pedek madani. Iya. Pak iya madani anak mundrika madani mana manito? Pedek madani mani. Pedek lau pedek madani tahu mato aja na riolo maraja mana mo pa. Iya magi na makoko anak SDW riolo pa. Pada anak SMA makoko. Dari noi pedek madani. Gitu tahu riolo maraja makomono rona ramadani. Ita ngere makoko angka anak makoko anak 5 tahun umur nana mau bagi. Gitu. Angka iji makoti haro. Gitu. Pedek lauhe. Nanya naro Nabi Musa maka de Muhammad. Jolo-jolo enre komil lawi kurang. Maka de Nabi tawe makoto ngabela. Na nama-nama nasa deka maka sinu lepigau ina ciri pacalang. Menre sarana Nabi Musa menre Nabi ta. Kurangi 5. Mario ni Nabi ta nasa ikurani 5, 40 mani 5 maka Nabi Musa enre pomilau. Mego mau pa yato. Menre si yero Nabi ta ipaloli sumeto ko Nabi Musa akaserai maloli su. 5 mani soro maka ni Nabi ta 5 mani Musa maka Nabi Musa de enre pomilau Muhammad. 2 naje. Maka ni Nabi ta cica ngak menre ikurangi 5. Na 5 mani ya ko menre ka capuni. Makanya maka di Nabi mata anak-anak. Saya berat. Cukup itulah yang 5. Makanya agak nasa Nabi Musa. Ahmad Ruhullah. Muhammad Habibullah. Itu akalan Nabi Musa Pak. Makalah si memati Nabi Musa. Maka dia pandai makalah memati Nabi Musa. Iyaro Nabi Musa angka pangilauan na waktu na mancaji Nabi dan dikabulkan agak melo imitai secara langsung rupan na po Allah Ta'ala tapi tidak dikabulkan. Maka na melo kaje mita kita pitangi aleta puang maka dia puang Allah Ta'ala dia mulai Musa. Jadi na ditanya puang Allah Ta'ala dia nama dipita Nabi Musa dia nulai. Iyero lagi Pak waktu na suruh terima wahyu terima kita nah mesti Pak bicara si puang Allah Ta'ala isuruh mapuasa 30 sona napa yale peraturan aja lalu mu bisa wisimu aja mau sikat gigi. Tapi genai 20 ruaso nama puasa more ni mau itimun nama jabauna rapok takeju nagoso isina ya naro dasarna siwae dan didenda Nabi Musa disuruh melanjutkan puasanya sampai 40 hari. Bayangkan ni pelanggaran Nabi Musa Pak masih kak gigi ini suruh tambah puasanya 10 sona. Itu Nabi Musa baru bisa tembus. Tapi ya memang tawita Nabi Pak rata-rata ya hukuman na 40 sona. Nabi Musa 40 sona puasa, Nabi Adam 40 sona sujud, Nabi Ibrahim 40 sona kopi, kemudian Nabi Yunus 40 sona kuperuna balewe. Petana balewe. Iya na tunah kada to pandrita ijabu 40 yauman mania. Ya komiku terima domu 40 sona 40 wanina aja murubai. Iya ko sini milau sapeda milau gangka 40 sona. Pak mega tahu sini milau sapeda salasa milau motor orba milau oto. Namo malaika empat di ulu to. Asangaga je na Cina iya. Kira jadi makanya ko milau do ko sidina aja na mega lada rupana. Betungan wadis samilau mega asalamakang tapi ya ko ramparang aja na mega lada. Aja makale to anu po macina to aja sidina. Iya na rubu pandanung apa aja kong kana tato moto ki melone mak balikan ka sepeda sana rewa ki pule kantor mak balikan ka mobil sana mesi ki joka mak balikan ka tembak mesi ki joka bajana mak balikan ka celana aga yelengi palingan es-krim namako tapi kong kana ta moto ki mak balikan ka sepeda me kilo kantor mak ingat balikan ka sepeda ka kirewa ada mi ka sepeda aku mama me siki matinro mak balikan ka sepeda si minggu mito 5 kada nak ta balikan ka sepeda ya kong kadita pasti taliang
Na sabak tu lia metoro na cinai namo atai ko mangin lelo rupon nama ko to tina kada pongalata macinna to ngangi hatakwe yana tu nakadaya wa isa sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad dai izadaan angka capakna utari mai pak dongan na to mangin lodonge izadaan ko mangin lodomui peku yasa kagape to ngilodo de ngilodo nga yana ron na yasa to mangilo de ngilodo nilawi sepeda bajanna motor bajanna auto milau si mendek jabatan mau makan mereka ay tahu ke kita dia pun ngejawa menyampang yang makan itu akal arapangan na ko tahu pandrita ye ko cisiru pamitilau yana to nakada guruta na paguro ngaro iya na tuko ibaca rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar iya tu pak dongang lo bang dege sana tu ilipakul lisari aja mau pala bawangi lisari wi apa iya tu pak dongang payasa doa sapujagat apa sinin na isa nalino di mana mo patama tapi patamai aja mu tete laba rabbana atina fid dunya hasanah dece ngagana lino macinai ilau ni koro lepan no cinampa mulisari wa fil akhirati hasanah ilau ya rona milawe nanci dece ko surimondri wa kina azabanar aja tapage sai ka api neraka gara-gara ya bilawe ya natu nakada to pandrita musapi bedaka ngi kega aju kega awara kega awu napa kuat di makada milodong itu na masuk. Cuma Dewi na jelaskan ya Pak Maseke. Ngapa tarika kasar? Nasi itu ya sange dona. Ayo Deni pala bawang ili seri Pak. Ayo nanti nama masuk. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepan ni ilau ni. Ya ko oto tilau ya koro. Sepeda tilau ya. Itu ampai ko berhubungan badang itu isuri lepi liman nama kunraya pada tau madaka ena pun rese lima atau na patulak kang liba ambiona rone be napa napa jello liman na menre na rekuya lengi nyaman na baca ya tu rabbana atina fid dunya hasanah ilau ni ya ko bupati ilau yo ko tu insinyur ko matiti ilau parampo ko matiti ilau nah di mana ya makom itu. Paham ya roto? Iya na tu nak kada tahu pandrita, iya tu dongeng nak magampang. Tali na mi pak dongeng marjing. Itu. Jadi kok mudah-mudahan kayak magampang mudah-mudahan tak paham. Pak iya ria na pak guru ngak guru tero. Maka dia tu pak dongeng nak ye lo batu ye. Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi mendari tu tuli-tuli kong kata baca nang kata pasitaru-taru kada dia na pahangi. Nak kada rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillah al-fatihah ai tahu dia apa ya nanti nak kada guru tahu lah bawangi dia naliseri nah itu jadi nak patreka katawe pai dua taungi matareka de panelengi mau pak ki di wanne malolongan mudah-mudahan bisa diamalkan itu. Kemudian iya rona agana sa Nabi Musa kadena kana siruntu po Allah Taala iya na rokalan na Nabi Musa na suruh Nabi temalolisu na degaga untun na Nabi Musa ako sampajangi kukurang degaga na tanya umat na suruh jami umat na minabita mape na kadendre ko miloy kurang nasaba iya ko mendre inabita siruntu po Allah Taala na rewa siruntu Nabi Musa ang kamu pinur na po Allah Taala ko nabita sehingga makade Nabi Musa melonan no nabita Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah iya na tu nakada tahu pandrita nigi kutudagi pakatok baku mimbara untuk malik katok bakadua na lima atau ipake itaru uko aroy sebelah kiri itanra yokoro napai baca Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah maka ia tu tahu matu itanrai nabi takut surmun langsung itanrai itu. Nah, itu doa yang dibaca ketika khatib duduk di atas mimbar untuk mengambil khutbah kedua. Apa nih? Hah? Depa makundru-kundru tuh dibela. Ahmad ia senge Ahmad Nur Muhammad. Ia mato tu ya serrahasia. Ia mato ambok narueh. Ia mato tu ya seng sempayang. Ya?
Jadi sempaja ia mato, Ahmad ia mato, Ambok Narue ia mato, rahasia ia mato, Nur Muhammad ia mato. Apa ia tu Nur Muhammad Ambok Narue? Makanya ti salawaki dun rupa Nabi tajaji uku Makkah makaraki Allahumma salli ala Muhammad. Iya ku iya angkai yolo napakang kapuang alatara dulu dek napa ni pancaji sewe-sewe ya sangin Nur Muhammad salawatna makadami sallallahu ala Muhammad. Si salah tu bedana. Jadi ya kunurna Nabi tata salawaki akadaki sallallahu ala Muhammad. Ina tiasa salawat Nur Muhammad. Tapi angka pak bukana sebelum isalawaki Nur Muhammad lai bukai. Aga pak bukana. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Iya matotu na baca tawe na rekocia matin romatanna. Ya nang katau cia matin ro matana dua ngaso ni cia matin ro surat baca itu matin ro nasaba iya ko rahasiana matin ro itu aja nanandre pak burah man ro ba tidur dia matin ro matana kecuali pura ki minum kopi dia matin ro matana itu ko tau dia si salah tapi guru tadi asana pak guru sebelum minum kopi atatu kangililamu bacaan salawat na pemema napa mu baca Fatihah pacuru ikan hukum kutu kopi napa minum dena ruba yatu makada dena patin roko de napatin roko yatu dega pangarunna magi na kanuku ipacuru ulina Nabi Adamnya jadi yatu ulina Nabi Adam ya kanuku napa manarang isinin na tu ulina Nabi Adam kanuku manam demetona to inamo pak ya natu napaki pat dara pak galunge ya ko ciaki nanre ulla tanat-tanata ya natu nakada ulina Nabi Adam mu pake matanang minungi wepalla nami tauki kongka racunna tapacuru kanukut talaga tu racunna ya kongka aga-aga pura nalisari tae kanukut tapacuru tak det ya kongka we mi tauki maka deto gaga nune maka solangi kanukut tapacuru tak ding itu ya natu napake tomato tariolo komelo iminu napacuru ikan ukun na ko pala na paminu sabak laggame matto moso na yato gagay kong kakut itu tupak disengan atau pandrita ya po medi maka de cari painya tuh dia napahang itu ilmunya kemudian no inabita materu mas sempajang Nabi Tokolino dua ngasuyon roh. Hari pertama ituntun Muhammad tame subuh. Jadi tu lipa mulawat tu mi podangi tame subuh, tame loroy, tame asarai, tame mengeribi. Jadi ya Nabi ta ya mironala patokan. Maka dia menemumpu pajarangnya tame subuh. Ya nauba matan naswe capi waktu na subuh. Iya na maliwan na ajo-ajo polo kujujun na maliwan ni mata soece de tame loro itu iya na malamte na bayangan na banday na bandana tame asarai iya na labu mana matan na soe tame mengeribi iya kotak de ni bayangan mere tame isse na rekomumpo ipajaru kasip ya tu tatonge mapute makwa de na lapat tatomi berarti capu ni batu na subuh na sabak tama ni waktu sahara maka daki di imsak ke Indonesia ternyata Saudi ko Arab Saudi imsak kami itu subuh iya ko logi imsak engkau pas 10 menit jadi itu ya Pak ko ramalangi ya pawanre subuh ko imsak pas imsak saya makan sahur nah sabak iya ro makan sahur capak nami meto Pak makadami po Allah Ta'ala wabil azhari hum yastaghfirun di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar tiga sahara sekitar 15 menit sebelum subuh magini ya sahara ya itu tuh makan sahur makan di waktu sahara ikan bicara gini di makan sahur padahal basara ya aku maka dari sahara itu waktu sebelum masuk subuh cek de okoro ini tuh nak Nabi tak akhirkan sahurmu betul ngena kalau mau sahur terakhir pi detik terakhirnya makanya itu ya Pak ya na imsak napa kak manre subuh tapi manre moka sebelumnya tapi
ke apa manre ka nanre tapi dunia kan makan sahur manre bama. Iya na imsak malah ka Roma si bawa air putih niatkan sahur dapat sunnah waktunya sekaligus dapat sunnah makan sahurnya. Makiro jadi ini mani makanya pak magampa ya me kenapa ki me manre wai macipi waktu magi Indonesia ya napi sai waktu imsaknya 10 menit dengan Saudi. Ya ko Saudi nak kada imsak tamati subuh itu magi Indonesia de nesa tau pandrite makada maca apa tau Indonesia imsak ni tu 5 tambahin nanre nah. Itu jadi nalengi jada 10 menit lampu kuning. Kenri mala dalele makade nabi te ya ko bangi Bilal wadi mo manre. Ya ni ko bangun mi maktum papisawi manre. Berarti azannya Bilal itulah waktu imsak. Ya ko azannya umi maktum itulah waktu subuh. Iya naro nala dasar to pandita. Angka dalelena pak dia kada dalelena. Angka cumer to pandita demi na podangi makada bami. Wadi mo patu manre te ko imsai. Mage supaya maripai. Iya si mega mo ba makoko mana dalilnya? Mana hadisnya? Mana ayatnya? Sampai ane di musuruh. Ini alina de na pui na idi na pakacucu to pamalasaw no. Maka nama ini acara ma iya di pacara ma pak de na mungki acara mako de gaga dalele ibaca mako itu tau pandrite riolo de na mungki na palabangan na reko de ga dalele na yopo namun rita payero na sapa magi de na kada tau pandrite biasa mana dalilnya na sabak nesa maka datangnya tugas na pakampungnya masyarakat sapa dalele tugasnya mengamalkan amalia. Apa ia kolene suruh sapa dalele salah itu agalungan nah. Eji agalun no sempajang aja namo sapa dalele apa namo muruntu dalele salah pahasi ko matu. Apa demu pahangi kaidana ya sange dalele. Iya po mega mako ko nasa ki hadesa na runtu na tapana mamaloto oh maki hadesa. De na jamai ta coba ni gare buka hadesa. Maka dia Nabi ta, janganlah engkau buang air kecil dan buang air besar menghadap ke Ka'bah, tapi menghadaplah ke barat atau ke timur. Magani. Ya tengi teme jamba mengolo ke Ka'bah, nah suruh ki Nabi ta mengolo atasi mengolo timur. Nah kadana iya sisan nate. Iya rohat desa ena pau Nabi ta kui Madinah, rijanna Makkah. Jadi ya konteks nai baca malah saulu ni. Nai watangi cocok ni denak ku Indonesia na pau nabita. Makanya ulama menafsirkan hadis itu hanya mengatakan janganlah menghadap dan membelakangi Ka'bah ketika buang hajat. Nak kena mana ni? Itu nama kuam itu Pak Bu. Jadi dia itu nanya mana nada lelewe tapi bacaan nama kada melo nanya mamalot to tau pusa nanya tu. Pada mije tu ko botinge angka pannasu bembe, angka pannasu sambal goreng, angka pannasu nasu buku. Iko tau polewe andre bawa ni jaji. Aja nemu aku tanang maka kip agamina. Tanne urusanmu, urusan aja nang iro. Itu begitu jadinya tuh kok gamai angkat tuh jenang ulama yang jadi karena dia yang harus tepat terti oh iya itu di ustaz bangsa aku ya pak tanya kak panasu agak pale pangantaraan rema itu ya kumparote si makada mapaji Cairi panas itu tandanya wantar haknya. Makanya itu saya tidak punya pendapat. Saya selalu menyampaikan ulama ini mengatakan begini, ulama ini mengatakan begini. Makanya nasaba iya rotau pandrite polukiro nakaji napa napasu idi ustaz bangsa nakwe lau palette maniero. Jadi ya tiak papaletu mak kega saya gunana papado ko warkope engka tu pangakang-akawe pelah. Maka itu tugasku ya. Gitu. Iya kong kaparotes kagak kita nah lo numbuk cak ina rumah mempulang kada tanah ini ya roh aja nenek tanah emak itu jadi ya kong kata tulis sapa dalele pak tapodain kada ikut sapa pada tapi dia toga kok di pak maka jadi gak tahu pak napi talunga soma guru agama tapa dalele mana na sapa napa salah mana ngijamai
Maka dia tu tau panritana bid'ah manang. Wah, tau ilaknat manang. Magai mamiraja mamaulu kene ilaknat igurut taki Abdul Rahman Ambodale de na mungkin mancaji wali. Ya benar roti pak. Maka dia ko mamaulu ite mamiraja ite pelaku bid'ah. Lai cecak ko Allah Taala. Nanya guru taki Abdul Rahman Ambodale latu manado mamaulu. Latu manado mamaulu. Katu kisah na guru talo mamaulu ko manado. Na lepo jukawa kapalae na sebo. Lari tama wae maka lupa-lupa kan ita we melon lo mala palampu maka de guru tayo mo mukedo saruban na minagat ta guru ta na dempar ni lokoro kapala sabo tatuto padahal na dempar pulilalam latu imanado na panomanang itay barana na ali saruban na guru ta na salepang ide na maricha na petama wae itu ko wali. Angka bungo ko pa law ka maki siwa angka ko tumonri na pasay masjid Jamiatul Khairiyah sana angka bungo ko tumacabe polokoro iya ro bunge denang kanali te wena pa maluca wena macalla wena mapanje lawi guru takoro na micui mi bawan na tutui na sabaja pimwala wena latu ya se macino wena tak de pajena micu putena mi topan ritai itu barakana pak. Iya kene ilaknati guru tapa mamaulu mameraja dena mukiele ke istimewa makor. Ta coba ni gere sapa ro terima kedai bidah yang kagak tahu pandritane ele karama. De kagak. Jadi kega na tasang tahu salama. Oh kumani rumah kita di raya aja ta kacucu pak. Makadang kana tagatu ni sularana mabolo ni dinrona malampi ni janggo na makadauja na kapatungan de to pak dewa kada salah ya ro de. Kebetulan ya dewa janggo. Tapi ya kuya mi ronasa sunna maka dia mi asa sunna ko tagatu mi sulara mabolo linroy na loro janggo aja salaki. Megan itu pak makoko dia na melo mancaji mungo kuidi dia na melo. Dia na melo macio. Iya na to mas sampaja dia na melo na labir masaboy. Mas sampaja cedi di ko tangana tau ika. Dia meto na melo dapi ki kata bere pamulang na saba ididi ya komen re ustaz sama cara ma dia memang kalingi apa angka meto dok teringangi maka dia ko monro ko tudat wadi ko madosa ya ko made ko dua pala mulolongan ya meto tipu dan karena kau menjauhi ahli bidah tidak duduk bersama ahli bidah berarti dua pala mulolongan makanya tuh kau ustaz toli na dia si cocok apa made Magina de pak, nasabak menganggap bahwa madosa iku mundur, iya na paham make pak, iya na pamuso isalangi matu. Na mega po tahu dia nama ingat, dia nama ingat. Dilupakan oleh Allah. Nasabak hidayah memang topa. Jadi iya ko ya apa aja mo ta masusah. Itu yang pai ko kanu ko aja mo ta masusah, apa ngajamu ki ilaw mo ki mataru. Itu butuh hidayah. Kemudian upat taruy 5 menit 5 menit. Jadi iya ro sampajange pak maka da kaon nak magi wakada nuru Muhammad rahasia ia matia sesampajang makuye ko patareka tareka jolo ia ko tatungi maka di alipu ia ko roko ite ko sampajange huruf ha itu hai makoto ia ko suju huruf dal, ia ko tudang huruf mim. Ndak? Modele na watakalewe to. Ia ko tatongi alipu, ia ko roko huruf ha, ia ko suju huruf mim, ia ko tudang huruf dal. Agaw kina Ahmad. Ndak? Ia na riyasan Nur Muhammad, ia na tunah kada. Ia sange sampajang Nur Muhammad. Ia ko ipak bicara lahiran, ia sange sampajat tahu. Jadi ia kong ka tahu dena sampajat tanya tahu ya tu. Ya, jadi ya tu ya sange sampajat tahu. Ya na tu nak nabi ta asam pajamu ko na saba utan rai tu ummaku matu na ko sampajana. Betongan na iya ni tu utan rai ko mas sampajan. Na saba iya mematoro Ahmad iya na tu sampaja. Iya na tu nak nabi ta jetu. Mabe nak Muhammad. Ulue mim, aroy huruf ha, pinggule huruf mim, ajewe huruf dal, yaitu koliu ite ninggare ulunna. Mim, ha, mim, dal, ajena. Maka dari Muhammad, yana tu nak dapat tareka Ahmad sampajang, Muhammad mas sampajang.
apa rokok sujud watak kalele Ahmad ya natu sampajang nah kada aga yasan engka toto baca itu watak kaleku pangolori Baitullah nyawaku pangolori Baitul Makmur Ahmad sampajang Muhammad sampajang Nur Muhammad la ilaha Allah tahu pusa ku engka baca ya deh baca deh jadi terpaham kemudian degaga pak ibadah diterima langsung kecuali sempaja. Ia puasa ya pelolongan mo. Ia haji ya pelolongan. Pak serena sopa angkat ma protes itu sitongan haji pak hadiah nih. Balanda itu melengi. Jadi itu kong kata yele galar haji hadiah na Balanda itu. Ya. Balanda itu mah beda nih pak galar itu haji itu. Balanda. Makanya itu teh kok maka dega galar haji nah. Dega ko Malaysia angka tapi ogi mi ko tuh. Ya matopolok ko manye. Maka mana ke Belanda makuye iya ro Belanda naitai maka da sinin na tau polewe maka mewah manang ke Hashim Asy'ari pole maka mewah ke Ahmad Dahlan mewah sinin na tau polewe maka magi na cai perintah na mata-matai supaya irisangi maka da kega pole maka alengi galar haji supaya irisan raiwi apa ya kau melo pak malemana ngigalar tau pura maka siwiang aja na haji bawa gena pura masampaja tau lipat sholat gena pura mapasu sakat tau lipat sakat gena pura mapuasa tau lipat saum gena pura masampaja uli pak sompaja pak sholat makoro pak haji ko haji pak sakat ko pura mapasu sakat pak gamaki itu ko meki mo lima nang itu magi pena haji mi bawa ngitepu Made niol lipat sholat, made lipat sakat. Nah sebab memang orang Belanda memata-mata itu. Mereka apa tuh tahu tersinggung kau deka haji na? Kong kaundangan nana deka haji na nasa deudah, nanjok nanasan na capak denau ki hajiku. Maku ye. Angka pasan na gurut. Maka dah aja na songko haji ko demu haji. Hargai wi kasi arotomatoy nabalu galuna nabalu dara na karesoy na paminre Makkah iya yan na to nang kabiasa maka denang kahaji na laggasong ko cepo na ko dinagan na patapuloso na batali haji na hadesa na mi pahaji itu dan hadesa na nabita jadi ya roh songko haji napake sebagai penghargaan maka lapole ni pasukui agama aja na kode mu haji masuk ko haji to pa lima sa bumi ang kosok mu pasu mu pake ni aja majai nyawane tu tomatoy na balu edara na balu pangimpan na napajoka i kode gaga modal mu pasu itu jadi hargai wi kasih hargai wi ena ro itu ampai dia ka masuk ko haji itu akiro jadi ta hargai wi cede pak makapo te ganana cede-cede tapo masuk ko haji ni wah itu aja hargai di makanya itu teman-teman we kombok gampang namu pasang-pasang ya capu darat ku tandu heto tak galuku seko heto dan pemendre kasih usaha sungaku napa ujung-ujungnya songkok putih yang menati kamu pasak bawah mi ya na tuh jagai wi perasaan begitulah adab kita menghargai orang yang telah menunaikan ibadah haji. Jadi aja tak tersinggungi dia haji maka dah hadiah na Belanda ya. Deh waktu itu cerita nangka makanya itu Abdurrahman As-Sudais pak iman na Makkah tahu haji tapi dia gak haji. Maka dalam itu Syekh Abdurrahman As-Sudais tidak ada Syekh Al-Hajj Abdurrahman As-Sudais ya ke Indonesia hajah poh ya na dega hajana khoi na cocok apa makanya aja haji ke Indonesia magai okuyolona sarapo tudang okuyolona bosara saya kecil puji poh napai makatan ni sabu aja nani di mabisa pane puji kamu Indo upa aja nani Indo upa si maremeh tapi dia toka aku kata jadi memperingat ya waktu itu kemudian iya nona makarmaji na din ya palalopa haji na palaloanga po Allah Ta'ala sakka na palaloanga melalui malaikat puasa na palaloanga po Allah Ta'ala sampajange itarima langsung ternyata degaga ibadah pilalan na sampajange wat dia patolang kecuali
istilahnya dega ibadah kilalan na sampajange selain sholat yang bisa digantikan. Dem itu kagak Pak. Iya sekai wadita ne di jamai ong kana tama kedia apa jarangi dia mereka kagak. Ma puasa wadi ngitolai. Tidak asana atau dia tu le jamai mateki nang puasa tadi na selesai alingnya nak tanya jamai namanya qada puasa. Dia tu le menrek maka Pak Matoni tapi yang kadita alingnya nata namanya badal haji alina haji ngangi lolongangi pahala haji tapi dia tenrek Makkah kaya badal haji wadi ya palalonga wadi tawe jamangi tapi yang kecil di dena wadi kega sempaja makin bitia ko dia mulai tetongi liuko ya ko dia mulai liue isyarat mu pake ko dia mulai tetongi tudak ko mulai tudangi liuko dia mulai isyarat mu pake ya na dena mulai isyarat oli ni pui mama sampajangan ko Pak Makapo mematoni tu makom itu napa ni dega ya sama kada kene manyamang makada wad di te pajama maka sanyamang ipoda mani bak baineve makada lono masam pajalo kedua mu patujui ka cica meka lau galunginya de na coco tatta ini pajamai makada ya komu salaibi tolaibi iko tolaibi ken rimudapi ya natu nang kaya sakadaan aku masam pajama ngaribi kunaisani bangis sanita nade pemuasa pajama ngaribi akadano sholli pada salatil maghribi salasa rakatain mustaqbilal kiblati qadaan lillahi taala nasabak tanya wattuna ya ko makadaki adaan pada waktunya ya ko qadaan tanya wattuna kedadi semak besar Pak Pusas bicara gini wakate masa pajama ngaribi ko menisai ujami pun Allahu akbar maka gampang angka kataw din na sampajang ko Pak nasabade ni sa bacana law Pak guri sampajak kami na magampang iya komeki mas sampajang iya bata pala Allahu akbar Fatihah syahada salawat dari salam tapala mo yero iya na ro bata pala Allahu akbar Fatihah syahada salawat dari salam iya tapala iya limay asampajan ni magai selain dari itu sunnah baca ya kau garakan wajib Allahu akbar takbiratul ihram itu wajib bacaan doa itu sunnah Fatihah yang wajib bahkan Imam Tasyafi makada ya kau pure mau baca Fatihah cicang na cid di mimu apa Fatihah mi bawa pagen yang kedua ya pamulange wajib kedua sunnah tegere ya naro moling napa ko rokok Allahu akbar demo apa subhana rabbiyal azim aja nemu baca rokok bawa nemu meringeran apa rokok mi wajib bacaan sunnah toko pole rokoe wajib bacaan sunnah rabbana lakal hamdu minul samawati minul ardi minul masyita min syai'in ba'du atau rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan thayyibah itu sunnah mi sujud subhana rabbiyal ala sunnah bacana wajib sujud yang penting sujud ni yana tu asani wajibna tapi ya kalau dia kata baca tetap yasa nasabak sunnah mi bacana duduk di antara dua sujud itu wajib bacana sunnah rabbi ghafirli warhamni wajaburni sunnah mi itu sujud kedua wajib mat tahiyya pamulange sunnah tahiyya kedua mi wajib ukilalan tahiyya dua mi wajib syahada min salawat ya kode ta at tahiyatul mubarakatuh salawatu kerbani asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad assalamualaikum warahmatullah selesai ini nanya itu wajib jadi ya kong katau de na sampajan na sabade na pala ibacana ya bawa na lima tapala ya tapala ya lima sampajan ni maka dari sewi sangisian rakalo roh lobani mak berjama ya kodeti saginya nak kerbani wakatai macuri sampanya na jamai pu imang Allahu akbar maka di gampangnya tuh ya kodemu pati sangiro ya na kampak na pu imang kampak toni acio bawa ni manang kamana maka lomo maka gampang agak piala sata deta sampajang nah dia kacau gampang nih Pak maka dah kena piu baca Pak Ustaz rokok karena dia gak apa lah rokok bawa nih teringar lalori pong Allah Ta'ala ya komeki matokan nyati ya kerbani idi menipung sami Allahu liman hamid dia nama riga haga yang penting dia tapala-palangi unro gampang nih ya sengi sampajang iya nih komeki baca mana ngi sunnah nama lampe makanya meki pas sukui sampajata apalama nangi tapi ya koma bilang ngesai yang penting tabaca ya roasan kama kom itu ini maka gampang tuh Pak aja nane itu tangkali maka ada rutuna balalin rona dega na lolo ngatai ko dini sangisana sampaja rata-rata tau mak bicara mak itu tau dena sampaja sapa mi poli gak gitu na moli na dito na pahang
Maka di guru takali sidin kong kata makada rotumbal alin rum di kamu lolong podangi makadanya kape palolong kong kena belang. Angkana tu kong daripada itu mapa makada guru takali sidin rek itimba maka paenak tan ditimbangan ude ya kong kamu jamang kai taje ko di kamu jam de kai tajam ya kong ka kepala desa de laporan na tetak langsung itike kong ka laporan nang kami paresah kama gampat to ya ko pure jama makada makoto itu kasih kemampu aku po bantu nyo ko na bita. Iyo pukul kamu jam makanya mereka watar runo dia betul kamu pigau selesai urusan. Yang penting maka kerjakanlah sesuai kemampuan maksimal mungkin kemampuan kita. Buang Allah tak persi Nabi tamatu pas syukur ibadata. Makanya yang kiasan sampai sunnah sampai patempele menutupi kekurangannya. Ya dia sampai sunnah ki kopuraki mas sampai perlu. Aja assalamualaikum lupa nih masuk. Pak kami itu pak berjamaah makotu kamat kita na lupa tama peran mak bersalang lupa na masuk mangulo saliwa memang di sandalana anak macone beli sih itu. Dito kagok kowe. Oh ya alhamdulillah. Makanya sampai sunnah kia jami sampai sunnah. Magai ieu na tu patutu na kekurangan na sampai perlu tapi yang katutu masih sama tu pak. Ya nangka tau yami ko malapa ite nangka ya tu tau di bapak dina ulun na matu. Apa magai angka patempele na digawa dina tempele. Sisa pamatu ya. Apalan nami basam pajangan leparan atau lina bicang maka aja itu dah sepaten tele ambil tele dah sedekah ini nak tahu masih salah. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk